Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki na antorume muno bena tabia imbe ureona muntu wekira kebuti muntu wekira suti endongi uwekira suti uwekira nyatai wakara ndakane ndongi yani kwa umira bwa ngaleta mushuri lakini inoko na muntu akamateto na suti na bikibiki ukona muntu akahegeta ka suti kega na gota bikibiki ukona muntu akamateka bikibiki na muntu ngaleta mushuri aina suti kwanje ndi yakorigaria uliona muntu akereta suti ochoka kambagi wekira buongwa kakaya gire hao na ne buti wekirete change tabia kuona komeki no kwegwa kinya kaita monga wekira shuti choka ya muno kya bichi jo matatu dira matatu kana kompre taxi bo kuona wena nduzi na wena shuti no to wekira ndoni tafadhali change tabia meodi ya nduzi na shuti wekirete kana bayo churia igoti manji wekite wote na tai ushirete maji noko kebukana ke yeretia ukanja kuthina nkoa change tabia na bounibu na kamutugo kega ga gucenjia tabia na urungaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki